Grabe no bangus. It's real. Gituwaan na si Jana ah. Hello. Ang cute. Liwat na ako. Cute. Hello guys, good afternoon, and today is October 21, 2020 sa Palis. And niami sa Barangay Panas, Kandihay, Bohol, na matumi sa among ikuanon ang fish cage kuno sa bangos. Sana unja matumi asa na dapita wa ko kay bao sa gisinhan. Ha? Sityo sa gisinhan. Ah, ato ko na may sa purok size na fish cage sa bangos ato. Okay, dito datap. Na ako na daghan tong fish cage sa bangos among adtoon ug unsa na hiza aron pod makakita pod mo unsay pormas isda, unsay pormas bangos kung naapas fish pan. So niya meron sa naatbang namo sa ang barangay hall sa Panas ug kaubanday na haoron guys si Flora May Buholana ug si Teribors. Mato meron dito inauban nimi. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, Junjun's TV. So padong nami guys. Dahil sa Flora May. Oh. Hi guys, padong nami mo sa kayo bangka. What? Dahil si Teribors. Masakay na mayroong bangka. Makadaog baka nahog bangka. Manani dagat is real. Yeah, makasakay na gadto kurog bangka. Wapa. Mau lagi bang kabuhion baka ako. Nilarga na mi guys. Mga ka-Junjuns, nilarga sa first time din na mo sakay og kuan. Barotong barkong gamay. Data sila sa Flora May apa? Naiwit. Let's reverse. Lama pugi kubaan. Dag among timonel. Hello. Yehe, kasakay na kog bangka. Nanag among larga nami. Igodso dag among kuan. Among baruto. Igodso dag among barko. Ang si Tere, ganse, kaya wala atubang. Naling ko na. Ter, na. Ayan. Wow, kanindot sa lugar. Kanaon sama na dan ha? Sisi? Kane. Munisis. Wow. So ato kog tong totoo dapita dadto. Kani mo na katunggan. Ako na katunggan guys. Namis laom na guys. Namis laom. Sako ano Lado namis tuan. Lado namis daplin. Blow nagdagat. Unahan pag among atuan.
what an experience. Manawag tadan ha. Law na ni law. Uy, sino ko? Dami guys. Dami guys. A few moments later. So ni ano mi guys. Mga kajunjun sa itang isda ala. Karang nindota tanaw ning Pamo kita, kay di maklaro, ako kay nakaklaro jud ko, promise. Nagsunod sila glangoy, lupad. What? Oh. Oh. First time ko. What? Oh. Hala? Dara ko guys. Yes. Mangawit ko kay Arlaw marabada ini lagi ko kay bawog lang. Uy, my god. Nami, naidin Mr. Lewas dagat na, promise. Dama din fish cage karon pa ko. Hala. Magiwawon di ay. Ngora deg ako. Wow. Wow. Kita Grabe no bangus. It's real. Gituwaan na siya na ah. Hello. Ang cute. Liwat na ako. Cute. Dagat to nga dan. Pila po ka po. Pila ka pom. Wow. Datag 140. 140 kilo. 130. Pila man to kabuhan nimo kuan? 101 days. Wow. Sige. Anindo tawa sa tanahon guys oh. Preskong bangos. Ay bago pa nag-harvestan. Ako sa kakilo, doha ra ka buok. Lima. Ah, Wala ka karon kay. Just lagi. okay ra, kanjang ma-overload tada nga. Pwede ko managa. Tuy! Bangus! Waduh ko kitag. Hoy! Daraw. Dali mo na ako, migot ah. Migot angos.
Bangus, bangus, bangus. Mo dive si Koan Dwight. Guys, hindi ka 27 sa... Presko. Kay na preskohan. Ala, arak. Lumiyaw. Anek harvest na, isa kara. Andiyan, nakadlaw ka, bis. Naman. Kana yung mga bahay. Ako na isla Kawasihan, guys. Tama, let's drive. Oh my God! Tresmel de kabok imong similya dani. Lami kilawon sunugan. Grabe good. Hindi na kilawon. Dan pa ka. Charge to experience. Kanilaging ajaw-ajawon. Ito pa, boy, ma. Muajaw man lagi. Bahala ba sa kay di ay. Ora kong bata way buot. No problem. Dali do. Ngos, do mo na ho, ngos. Ngos. Ngos, laging yung tatay, ngos. What? Dagan tuwa wa nila kwa ah. Nade pa ilan ninyo? What? Nadlok na sila na ho. Sa kuy dai iho. Ay pagudod naman ko. Alatir. Magla. Tagay naman kay butiti mang koter. Muli na mi guys. Masakay na po may kuan barko. Panawa kay masakay ko sa barko. Nalingaw ko dari, super lingaw. Nalingaw ko nagtanaw sa bangos, nag-ikid-ikid. Kaya ang tanang yun guys. Guys, muli namin. Sila radan ha. Maghanin mo na sila dan ha. Kilig ako. Oh, kay Bye! Tere, lisod na ba tere? Ito ang silipot bag. Dagana rin ang tele. Luwag na ba ito bra kay... Suksukag pan. Ay daw ko tasan nga raw. Ang bidyaster mo sakay. Kaya ako kay naglisod jug ko. Dagana rin ang tele. Bye, Junjun TV. Bye-bye. Lala, tiri. Lihiro alagi ka tiri. Aga ko kay naglisod. Cute mong good ko. Bye-bye. Yes. Wala namin. Guys, niabot na dyan may namin sa mama nga dapit. Dapat tere dia. Ay, darang kami. Tagpara mi. Ning tugpa namin.
Para to guys, para to atong among gikadalit rong adlaw og daghang salamat. Manginaot ko nga manalingaw mo sa among vlog rong adlaw. Daghang salamat ug mayong hapon. Bye-bye. Bye-bye Tiri. Bye-bye! So, panahon na sa pag-shout out sa mga avid supporters sa Junjun's TV. First and foremost, mega shout out kay Merry Christmas Hambon. Kami po regards to all from Cagayan de Oro City. Thank you. Mega shout out kay Bernadette Beltran. Si Awa si Flor. Mega shout out kay Jomel Manatad. May avid follower ko nila Flora Tere, Mayor at Emerdelisa o naan naman ka kamutanan. Regards to ninyo tanan vloggers, the best kamutanan. God bless more power. Thank you. Sige mag-shout out kay Lady Jones. Pa-shout out from Australia. God bless. Salamat. Lady Jones. Sige mag-shout out kay Salvador Dorotino. Arang si Awag yun ng Kuramesi. Makalingaw dun kabuangan laman ito Tere. Regards lang ko nila Ate Flor, Mayor Tere o Kurame Manang Helen. Tanan salamat amping kanunay. God bless. Salamat. Mega shout out kay Lia Kuta Lubong. Arang ka Aligrisi. Mega shout out kay Clara Climaco. Salamat, pero may shout out doon. Okay, thank you. Mega shout out kay Kikay ng Saudi Arabia. Hi Sir John Pahan, Solid Florame at Tere Mayor. Mega shout out kay Emilia Lamasares. Ka-Joker John de Flor. Shout out ko Idol John TV. Okay, mag-shout out kay Marlinda Caderao. Naghinay ang sounds nila Florame. O kay Ladyo man to ako ano na sit up na ang camera. Mag-shout out kay Boneng Almedora. Nakuha ba nito sir? Yes, kami po. Hello Junjun, nice knowing you. Glad you visited Florame's house with Manok Medisaya. I am Flor subscriber 10 in Iloilo City. Yeah, thank you so much. Mega shout out kay Merna Kahis. Ayun si Jagting. Tanaw na po ko sir sa imong vlog. Malingaw po ko. Mas kusog lang imong music background guys sa inyong tingog. Mas mauusahay dili kayo masabda yung istorya sa music. Kung pwede sir, hinahi gamay or ayaw na tanan tangi ang music background para maklaro inyong istorya. Thank you. God bless. Okay, wag mo matanaw na set up ka yung camera. So, ato na i-set up. Sige, mag-shout out kay Evangeline de Rosario. Relate ko kaadto anak. Pa-shout out sa whole squad from Molino, Bacoor. Daghang salamat. Yes, mag-shout out Evangeline de Rosario. Mega shout out kay Julio Botlek. Sa Kalabing Paana. Oy, Bigo. Yes. Mega shout out kay Maxo Art. Naghaan ng Mood Contere. Pagkahibaw nga libre ni ay. Mega shout out kay Alona Kalamba. Mega shout out kay Alona Kalamba. Natatawa talaga ako sa vlog mo Sir Junjun. I'm watching from Abu Dhabi, UAE. Shout out sa Tagum City, Davao del Norte. Ang anak ko at family Montesilio. Ingat. Ingat kayo palagi dyan. God bless us all always. Yeah, thank you so much. Mega shout out kay Nimo Alona Kalamba. Mega shout out kay Tia Aparise. Isang magnegosyo na lang tagwatik kay tag 500 man di ay. Mega shout out kay Pobreng Oyamot Vlogger. Isang lingawan dyan. Just new subscriber. Hug please. Yes. Don't you worry. Mega shout out kay Captain Jane Bustamante. Isang na prank yun si Florame. Alang prank ka ganda.
And sa mauro to guys ang atong shout out karong adlaw. Salamat din so. Baliw ko adlaw po is kanang laktawi atong inom-dom karong idawat po tatay. Gamay grasya. Salamat din sa inyong kanunay suporta sa among mga vlog. Once again, thank you so much ug mayong adlaw sa tanan.